Acara ini disponsori oleh Pemirsa dawak penglibakan ternak keduro Bali kandagang mausana kaon majang arga bawi. Sila tunggil peternak bawi ring desa Jehem kecamatan Temuku Mausang arga bawi rauh mangkin mekatah tigang dasa pitu kantos tigang dasa kutus tali akilo tedon saking langkungan petang dasa talian rupiah akilo. Penedunan kepanggih sangkaning kewentenan bawi ring Bali Kantun Ageng, nanging pengarsanyane Kantun Keriang sane ngawinang pengiriman ternak ke Duro Bali ke Andegang daweg siki tengah bulan ungkuran. Silih tunggil peternak bawi ring desa Jehem ide bagus putu sinar bawa maosang, arga bawi rauh mangkin mungguh ring pengarga makatah tigang dasa pitu tali utawi tigang dasa kutus tali rupiah akilo, sane ngawinang peternak nenten poleh bati. Peternak pacang sida molihang bati, yening arga bawi mungguh ring pengarga petang dasa talian rupiah akilo. Manut dane yening kahanan sekadi mangkin memargi sayan suwe mejanten arga bawi pacang nedunang, kantos ring arga sasur tali rupiah akilo. Peternak dahat ngaptiang mangdane pengiriman ternak ke Duro Bali sida kabungkah malih oleh pemerintah. Dane maosang sayaga antuk nenggepin prasarat resmi sane patut kejangkepin mangdebawi sida kekirim malih ke Duro Bali. Dane maosang sadurung wenten kawijakan indek penutupan pengiriman ternak, dane sida ngirim siki kantos kalih truk bawi ke Jawa miwah Lampung. Asiki truk medaging ulung dasa ukut bawi antuk bahat makatah sange dasa 5 kantos 100 kalih dasa kilo aukut. Daweg pengiriman ternak ke Duro Bali ke Andegang ajebos, sinar bawa maosang kewentenan bawi ring peternak ngakehang. Ring kandang duen ipun rauh mangkin wenten karo belah ukut bawi siap kirim. Durung malih ring genah lianan, daweg pengandegan inucap dane maosang memocol kantos penyatusan yuta rupiah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.